Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebuntul ngasih mengisahnya buat kawan kanana menghibur hati pelipur lara. Kali ini konten IFC Makassar, yaitu kebetulan kami berada di Hotel Claro Makassar. Jadi kita coba buat reviewnya, review kamar yang kita tempati. Ini adalah room deluxe atau ruangan tipe deluxe-nya. Apa itu kalau ini? Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. Ini karpetnya. Lantai 826. Balik terbalik. Oh tapi habis nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wih. Asik. Bun, ayah, di mana taruh tas? Sini. Biasa ada silangnya. Wah, mantap kamarnya. Sekarang kita mau review kamarnya. Jadi ini kita berada di Hotel Claro. Kita dapat ruangan deluxe. Nah, ini kondisinya. Oke, kita masuk di bagian WC dulu. Nah, ini ada klosetnya. Oke. Apa nih? Oh, sabun-sabunnya nih. Sabun. Ada tempat sampah. Oke. Ada showernya. Nah, ini yang pemanas sama dinginnya.
Ada sabun sampo-nya. Kayak di sini ada handuk. Keren, mantap. Oke, kita lanjut. Ini ada tempat penyimpanan. Nah, ini interior background televisinya. Wah, mantap, ini ada ruang kerja nih. Ada cermin. Wah, kita lihat dulu pemandangan Kota Makassar. Nah, ini posisi di Jalan Andi Pangeran Patarani. Nah, di sini kita bisa lihat kampus UNM. Nah, itu. Ah, ternyata di sini ada kulkas. Wah, kosong bro. Nah, tadi saya sudah buat kopi. Mantap nih. Jadi ada 2 air mineral. Apa nih? Ada teh. Tropicana Slim, ada kopi, gula, ada gelas 2, ini pemanasnya ini. Mantap, ada kursi santai. Cuma sayangnya ruangan ini yang saya dapat tidak bisa merokok, no smoking. Ya, aku boleh buat, kita tidak merokok. Ini AC sentral ini. Nah, ini arah kiblat. Ini ada berangkas. Ada 2 sendalnya. Ini background tempat tidurnya yang double. Ini si bocil-bocil ini. Wah, mantap. Ini kalau saya lihat ini sepertinya 4x4 ini. Ini ada sprinkler ini, pendeteksi api. Ini pintu keluar. Pokoknya mantap lah. Ya, kanan. Oke, sekarang kita mau check out. Nah, ini menuju kamar, kita mau siap-siap.